Ebyona byatandika n'okushaba okuba kwebembiremu team ya Praise and Worship kuruga itendekera Bishop Stuart University amashomero agarengera 20 nigo gaika omwanya ogwo ogwavugamba Senior Secondary School omu Rwampara. Ekiterane ekyerize ebiro bina ekyahweriza omu butongore kyankitambura mutwe akankukira okwehara ekibi. Hariho kindi, our expectation is to sin no more. Buri kintu kine muheru mwene lizoba ebe muheru yekibi omurubugamba kandi tubugamba yonka neite twenda bakuruga heru yayo ebe muheru yekibi. End of the day you should not go back as you came. Yomterera ngo mungaro zamani. Hata injiri nangu itwa bingi twaye kurire ni twenjiri tujikunda kandi bingi tujimanya. But more importantly is to save the souls of these young faces I have seen. Bendezo bugwaje omwishomereri kandi mukama ali omuwezo wanyu mukama simwe amina. Kandi niyenda n'abashomesa bakwatanise n'abana babo abakunde aho kunda kuri kine kikurema ntabwo cyo mukama abayambe abakwase. Ekiterane cyawa omubutongore abeji abarengere 10-14 bikiriza Yesu kuba omujunu wabo. Nyino kwikiriza kandi kindi kutekateka ngwebere byaza kurataho tuje kugira abana barungi abiruhanga rukureba akasima kandi wakashemererwa ngo ubuzima ko ruhanga kina mwabe. Umugande omureberezi wa katano wa Nkole Diocese Right Reverend Dr. Fred Sheldon Mwesegwa Associate Professor yahenangiriza abatura omburisa bwanombe okosa amarwaro bongere kumanya ibikufa ahamiviri yabo munonga cyayika abikwatine n'endwara. Shanga umuntu mu mukebera koresha abo kumanya byakoresha kashanga ine 270 abo kumanya byakoresha mu cyumanyita aho nobori bi na nopfa igera unamazima rufuwe rufu kandi nekirajuru konka kandi omwe rufu ezikuba ntureba kunogera ngutongera amani omubyo kureberera by'amagara ebyabashaho kikabire nkiyamba munonga okora ekanisa yakorogwayo ishomero rukoziro gwaryo ngwe no muzire ni wamanye ngo yuno mwoga gwawe nko muzire. Bishop Sheldon Mwesegwa ogamba ebinebindi yaba ayebembira omukoro go kutema kono abaronde bishatu abo burisa bwanombe. Bana batabafite bwa hemukona nubwo musingi gwekanisa nyensya. Reverend Canon Dennis Mwine Kizinduka Archdeacon wa Nombe hari ubutumwa obuyahereza abo abatebwa hemikono. Abana babarga kutebwaho okukora bine mico mirungi barutina ruhanga kugira ngo nyensya bagumye bari abo mugasho kandi bazi gukora ekanisa yabo. Ngenda kushaba kusima na abadikoni mwito muri sawitu habo kutuwebemberaje kandi akaturitera kukwatanisa ikitumire twatunga. Ahabwa TV West ndisenyomo Gideon na Sengendo Abdul Karim.